wino nulaaɗo ene ko Allah yamiri en yo en wonu ɗo hara en wawata yiltitade en wawata yarde yeeso ka ko feere nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki ko feere o maaki awan feere nde ɗo wongol ɗo o moƴƴa wontiroyen go sengo to ƴetten ndiyam ɗan naɓiren ton hara si en haɓi enen en yaray kamɓe ɓe yarata andi ɗum kadi ko feere nulaaɗo tawi ko feere fewnde nulaaɗo jaɓi feere nden ko hono noon kadi ɓe nangi heeferɓe ɓen capanɗe jeeɗiɗo dahaaɓe ɓen ɓe diisino jaman ko honno warreten ɓeeɗo sahaba ɓen fof ɓurɓe ɗuurude ɓen wi ene tigi tigi on men faala yo en sottu ɓeeɗo sottitenɓe jawdi ko heɓeten kon en wallitoray waawen soodude aalaaji waawen haɓude heeferɓe ɓen kono sayyidina Umar ibnul Khattab radiyallahu ta'ala anhu kanko tawi feere makko nden ene ko yo ɓe ware fiyo heeferɓe ɓen anndu ene tigi tigi on julɓe ɓen lo'a si julɓe ɓen lo'aali haray Allah on wallay ɓe tun nokke hel ka ɓe yahi woosi ko fii Allah ɓe woni haɓirde ɗum tindini wonde kadi hina tuusur wi'ete ɓurɓe ɗuuɗude ɓen tuusur no mari goonga haray saa'iji goo ɓurɓe ɗuuɗude ɓen no waawi faljude ɓayi ɗo o e hoore muɗum sayyidina Umar ibnul Khattab aya on jippino Allah jippini aya tindinɗo wonde ko feere sayyidina Umar ibnul Khattab nden ɓurno feewude الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض هاننا annabajo wonde o sottata nangaɓe dahaɓe ha o hebbina wargol heferɓe ɓen ka hoore leydi ɗo ɓay aya on jippike nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe wulluno sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu anhu o seeni kan kadi o andi o wulli konde sayyidina Umar ibnul Khattab radiyallahu ta'ala anhu anduno kañum kadi o ari o tawi hiɓe wullude o wi ene tigi tigi on miɗo faalayo on yeetolan ko honɗum wonɗon e wullude si tawi ko wullini min kadi mi wulla si tawina ko wullini min kadi mi wullinkino ɓay nulaaɗo on o wulli sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu kanko kadi o wulli ɗon sayi nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki si lette jippino hande ko daɗaynowo ko an yo Umar ɗum tindini wonde Allah subhanahu wa ta'ala o holli wonde feere gooto nden saa'iji goo hino waawi foolude pehe yimɓe luttuɓe ɓen haysi ɓe ɗuuɗi kono noon ɗuuɗa ka waɗata si iwiɗon haray ɗen foti faamugol kadi ɗoftaare Allah subhanahu wa ta'ala ko waɗɗi ɗum e kala julɗo ɗoftagol nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam kadi ko waɗɗi ɗum e kala julɗo tuusur si en ndaari en taway e ƴiide misal wano jihaadi wannoɗo on Uhud nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam o yamirno sahaabaaɓe ɓen capanɗe njowooɓe ɓen yo ɓe wonu ka hoore fello kono nde wonno woɓɓe e maɓɓe ɓurɓe ɗuurude ɓen ɗoftaaki nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam polgal ngal julɓe ɓen heɓuno ka arande laawol ngal ɗon wontuno fooleede ɓe foolita ɓaawo muɗum ko ɓaynulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam yamiri ɓe wone ka hoore fello ɗo men fooliwoo men foolaawo wota on iwɗo fiw ɓay julɓe ɓen fooli ka arande laawol heeferɓe ɓen fuɗɗike dogugol si tawno ɓeya capanɗe njowɓe nulaaɗo waɗi ɗon ɓe jaɓuno feere Abdullahi ibn Jubayr nden ɓe ɗofti nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam harayno si heeferɓe ɓen dogi haa yeeso dartike yeƴƴitike ɓe tawayno ɓe fof hiɓe darii ɗon haa jooni hiɓe sabbi ɓe suusatano yiltitagol kono konde sayyidina Khalid ibnul Walid ade o silmude o hayni ɓe a jippike ka fello o andi hande kadi o waaway yaarude ka fello ɗon o wara ɓen luttuɓe ɗon o iwtiroya ɓaawo gomɗimɓe ɓen o yamiri so iwroyi ɓaawo gomɗimɓe ɓen heefere ɓen kadi yo iwro yeeso gomɗimɓe ɓen ɓe fotta e julɓe ɓen ɓe haɓa julɓe ɓen ɓe foola ɓe ɓaawo harile ɓe foolaama andi ko angal ɗoftagol nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam angal ɗoftagol Allahu on subhanahu wa ta'ala ko ɗum ɗon wonno sabu ɓe foola ɓaawo hari aranum ɓe fooli ɓe ronki wongol konu ngutawata ko konu Allah le subhanahu wa ta'ala o daali wa inna jundana lahumul ghalibun ande dey konu amen ngun ko ngun ɗon woni konu foolaygo ngun kono noon en wi'ay kadi ɗoftagol Allah e nulaaɗo on na'am ɗoftagol yamirooɓe hooreɓe ɓen kadi hino yamira fannini ɓeeɗo no yamirde ɗoftaare Allah hiɓe yamirde ɗoftaare nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam kono si ɓe yamiri yeddugol Allah haray on say ɓe ɗoftataake sabu nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki e hadis
la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq doftare alana tagado e hore yeddugol tagudo on beeda kadi be yamiray be dofte fannimi hibe yamirde ko Allah on yamiri hibe yamirde ko nulaado sallallahu alaihi wasallam yamiri haray no foti kadi si tawi be disini be yamira disinagol si be disini ke be yamira be yewtama pehe fewde moƴƴude wondude e nafa aduna e lahara haray ko be jabude iden andi nulaado sallallahu alaihi wasallam be jabi pehe ko tawata say be disina fu be ndaray be tawa jama on pehe mabbe den ka buri durude don ko buri heewde kon ko dom be jabata ko dum wanno be yalti wano Uhud sukabe sahababe sukabe ben be falano yo nulaado e gomdimbe ben be yaltu be habo yaka yaasi be doftibe nulaado sallallahu alaihi wasallam jabuno fere Salmanul Farisi yo be jasu ngayka kan fina kala no satti awa be jasi ngayka kan e hore no satti kono bay hari ko fere moƴƴere feewunde hadano be dofti fina kala kambe ko be nulaabe haray ko wattangol yili moƴƴe dum don kadi haray kadi ko dabba e julbe ben fu tusur nulaado sallallahu alaihi wasallam woni almami mabbe ko kanko woni nyentintedo mabbe ko yo be wonu konu haɓaygu fi ɓantugol laawol diina Allah haɓugol noon fi ɓantugol laawol diina Allah tindina ko yahugol ƴetta kaafa ma finkaari ma ko nanditata e mum haɓa heeferɓe ɓen tun hawre haɓugol fi ɓantugol laawol diina Allah ko ya fuɗɗor wonki ma kintaw wonki e yamirde ko boni kon kinɗon wi'eteki al ammaratu bisu haɓa kinɗon si ɗon ɗon gasi gera huwugol ko moƴƴi gera ɓeygure ma nden yamirande ɓe huwa ko moƴƴi si iwi ɗon noon wona neɗɗo laɓɓinɗo fondo muɗum laɓɓinɗo ɓerɗe muɗum fi haɓugol fi ɓantugol laawol diina Allah ko ɗum waɗi sa ndaari a tawa jihadiji waɗanoɗi ɗin fuu ka tawata julɓe ɓen woni julɓe kelɗuɓe nunɗuɓe feewɓe wonɓe haɓuɓe fi ɓantugol laawol diina Allah a tawa Allah folnayɓe tun hay si tawi noon limore maɓɓe nden no fanɗi hay si tawi noon aalaji maɓɓe ɗin no fanɗi kono taguɗo ɓenɗon on fuu o wi'i si a haɓi fi an mi wallete in tansurullaha yansurukum ɗum tindini wonde si tawi tun an on golle maɗen a waɗiɗe fi Allah subhanahu wa ta'ala Allah on folnete haray julɗo on si o fooli kadi tusuri o wattu yili wonayo o townu juuɗe o towna hoore makko nden o faaminawa makko ala koyo o yankino o anda o holla wonde Allah ko an tigi wallinmi haa mi fooli ko an woni ɗofteteɗo ko an woni huleteɗo nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓayɓe fooli yimɓe makka ɓen hiɗon andi ɓe seeninoy ɓe wango hiɓe uggini hulugol Allah yankino haray julɓe ɓen yo e wattu yili mo heɓi ko o faala kon yo o yettu Allah ko Allah on woni okkorɗo mo ko o faala haray den andi nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam kadi fayda ɓiɓɓe maɓɓe ɓen fof feƴƴinno e tawnde maɓɓe ko gooto pet luttuno wuurugol ɓaawo maɓɓe ɗum ko sayida Fatima tun olle wi'ama wonde ko lebbi 6 o wuuri ɓaawo makko ɗum ko fii wota goɗɗo goo aroy ɗo enna ko mi woni ɓiɗɗo nulaaɗo on hannde kadi mi lontoto nulaaɗo haray ɗum ɗo ko yoga e raɓɓinɗinande nde yewtuɗen fii nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam tariha maɓɓe e waajuuji ɗi julɗo haani heɓude immorde e tarihaji maɓɓe ɗin haray en daroto ɗo e kasetum jeetata ɓunkun en yiltitoto fayin no wiruno ɗen non haray si tawi woni ko falja e nder yewtere meɗen nden wona ko faanda si tawi no haton jina e ko ɓeydete weetinede ma faljereji ɗin hino haton jina e ko saatitete haray karamokoɓe jomiraɓe haqqillaji e faamuji ɓen hiɓen tori ɓe yottodirgol e meɗen fiyo ɓe fammin en fiyo ɓe fallitu en wata taw hara ella on sakitike o yaaji hara en daroto ɗo assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh haray ko Elhaji Ceerno Amadou wonno yewtude on en salmini on assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ɓaawa yettugol allahu juula enulaaɗo makko on sallallahu alayhi wa sallam musidɓe julɓe men salminiri on salminago islam ɗum ko assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh haray musidɓe meɗen landiki en yewtugol e kaset fiiɗe tugaale joyɗe islamu on mahi e mu'um ko woni e yewtude on ko Elhaji Ceerno Amadou Sow
awa si wonko falja e yewtere nden haray wona ko faanda si woni haton jinama kadi e weetinede fahin haray meɗen hebulani yeru amen on kadi inchallah. haray yewtugol fiiɗetugale ɗe islam mahi e muɗum jowi ɗo en fuɗɗoray makunulaɗo sallallahu alayhi wa sallam mo ɓe maaki on. ɓe maaki buniya al islamu ala 5: shahadatu an la ilaha illa allahu wa anna muhammadan rasulullah wa iqami salah wa ita'i zakah wa sawmi ramadana wa hajji baytillahi liman istata'a ilayhi sabila. nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam o maaki wonde islamu on mahama e dow tugale joyi mawɗe. tugalal aranangal ko seeditagol fellita yanane wonde reweteɗo wo ala e haqiqa nafowo rewɗo ɗum on lorramo rewali ɗum on siwona allahu on. o seedito kadi wonde muhammad ko jiyaɗo allahu on ko nulaɗo makko. ɗum ɗo ko tugalal aranangal. tugalal ɗimmangal ko ñimnugol julɗe ɗen e waɓutuji mum ɗin. tugalal tammangal ko ittugol jakka jawle muɗum mo heɓi jawdi ndi tawata ndi hewti ittanede jakka sartiji ɗin timmi. tugalal nayaɓangal ko horugol lewru suumaye. tugalal jowaɓangal ko hajjoygol ka suudu allahu hormantendu ɗum ko makka wonande kala on taaganaɗo faade hajju on laawol. haray ɗeɗo ko tugale joyi ɗe tawata islam on hino mahi e hoore muɗum. sen fuɗɗori tugalal aranangal ɗum ko seedeji ɗin ɗiɗi: seeditagol wonde reweteɗo wo ala e haqiqa siwana allah, seedito kadi wonde nulaɗo muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko jiyaɗo allah ko nulaɗo makko. haray ko o seedeɗo woni ko naadata goɗɗo e nder diina islam, sawa on non o silmu ma o jibina e nder diina islam. ko o seedeɗo kadi woni ko sendindiri hakkunde julɗo e kefeero. allah subhanahu wa ta'ala jaɓanta hay e gooto kala diina ka o jokki ɓaawo argol islam siwona hara ko diina islam. ko ɗi seedeji ɗo ɗiɗi non woni ko naadata goɗɗo e nder diina islam on. allah subhanahu wa ta'ala o daali ka qur'an o ya'udhu billahi minash shaitanir rajim wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. allahu on daali wonde kala on ɗaɓɓuɗo diina go'o ko wona diina islam haray o jaɓantake kan diina ɗon. ko ɗum woni allah on jaɓantamo kan diina ɗon few. haray kanko nyande darngal kadi ko o jeyaɗo e perduɓe. yo allahu on dandu en perdugol nyande darngal, sabu ton ko nyalande hettugol joddi golle gollanoɗe ka aduna wona nyalande gollugol, wona nyalande gollugol. haray ɗum tindina non wonde si goɗɗo e heferɓe ɓen waɗi golle moƴƴe o yoɓatake ka aduna ga, no gasa o hettay joddi golle moƴƴe ɗen ka aduna ga, kono non nyande darngal ton o hettoyta hay e hunde, sabu allahu on holli wonde kala mo ɗaɓɓi diina goo ko wona diina islam o jaɓanoytake haray ko jeyaɗo e perduɓe ɓen. si allah wi goɗɗo perdi haray ko haqiqa. sen iwi ɗo ko tugalal aranangal. haray en artay ka tugalal ɗimmal ɗum ko ɗum wi'ete tugalal julde nden. julde nden ko tugalal diina ɓurgal e mawnude, hingal jeya e ko ɓuri mawnude e dewe ɗen. ngal tugalal ɗo non ngal sellata siwona hara hingal wondi e laaɓal. joni non ɓay haray tugalal ngal sellata siwona hara hingal wondi e laaɓal, haray en yewtay fi laaɓal ngal taho, sen gayni yewtude fi laaɓal ngal yewten non fi julde nden inchallah. laaɓal ngal hino senda pecce ɗiɗi. feccere goo ko feccere feeñunde wonde e kene, feccere goo ko feccere wirninde suuɗinde. amma laaɓal wongal lintangal jeya lintangal e feccere suuɗinde nden haray
ko laaɓal ɓernde immorde e sirkuuji, immorde e keeferu, immorde e naafiqiyaagal, immorde e yiingo, e kala sifa ɗi nooneeji ɗi tawata sariya on hino añi hino harmini. Ko si neɗɗo laaɓi e ngal o laaɓi ngal laaɓal nder ndewal ɗon, on say non o laɓɓina golle makko ɗen yowitiiɗe e dewal ngal ka aduna. Amma laaɓal feeñu ngal ɗon ko laaɓal immorde e salligi, laaɓal salligi e laaɓal lootagol longal e laaɓal taamagol. Haray salligi on en fuɗɗoray o ɗo. Allah subhanahu wa ta'ala o dalika qur'ana makko. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Al-aya. Allah dalika suratul Maida ko onon yo yimɓe gomɗinɓe. Si tawi on faalarma daranade juulugol farillaaji julde ɗin, ma on faalama rewirgol Allah juulugol, haray loote geese moɗon ɗen, looton juuɗe moɗon ɗen haa ka coɓɓi, mowlonko e moɗon ɗen, looton koyɗe moɗon ɗen haa ka kolɓule. Allah subhanahu wa ta'ala o jantike ɗo'o salligi ko honno salligorte e yoga e farillaaji salligi ɗin. Nulaaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam kamɓe kadi ɓe maaki, la tuqbalu salatu ahadikum idha ahadatha hatta yatawadda, rawahu al-imam al-Bukhari. Ɓe maaki sallallahu alayhi wa sallam wonde jaɓataake julde gooto e moɗon si tawi himo tayra haa o salligo. Joni noon haray o salligi hino mari farillaaji, hino mari sunnaaji, hino mari ko bonnata salligi on. Farillaaji salligi ɗin aranon ɗum ko annuye on. Annuye on non ko fiɓugol ka ɓernde muɗum gollugol golle salligi ɗin. Haray farillaaji diina ɗin fow ɓurɗuɗi ɗuɗude ɗin hiɗo yowiti e annuyeji ɗin. Aray farilla arano on ko annuye on. Nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ande njoddi golleji ɗin fow ko yowiti ko annuyeji ɗin. Ko ɓuri heewde kon si annuye on moƴƴi golle ɗen moƴƴay, si annuye on boni golle ɗen bonay. Sabu neɗɗo ko si o annike haa o gayni o golla golle ɗen ko ɓuri heewde kon. Haray annuyegol ngol non hato jina e feññingol annuye on, wonayo o tigi feññin wi'a Allah miɗo anniyade salligagol ma ko nanditata e sifa ɗin piiji. Annuye on ko woti waɗu ka ɓernde. Islamu on ko nokku ngotu newni yo julɗo feññin annuye ɗum ko si tawi o fokkiti hajju ma o fokkiti umra o yahi haa e nokku wiyeteɗo miiqaatu on ɗon haray hino daganimo feññingol annuye on o inna Allah mi annike hajjoygol ma mi annike waɗoygol umra no yewtiroyten non ka kaseti jaaroji inchallah. Farilla ɗimmo on ko lootugol yeeso ngon. Haray en wi'ay ka annuye arano ɗo taho si tawi ko e kene o tigi woni e salligagol o jokkindiray annuye on e salligi on. Amma si tawi ko e nder hurgo ko wiyete douche ma toilette ma ko nanditata mum o tigi woni e yaade salligo nder ton, haray o tigi anniyoto ka yaasi. Anniyo ka yaasi janga du'a naatirteɗo on ka hurgo. Haray ɗum ko wi'ugol Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Allah mi molike ma immorde e seytaneji deyɗin gori ɗin e seytaneji deyɗin. Oti anniyo ɗon sabu si o tigi naati ka nder hurgo wonayo o tigi wowluton inde Allah saka o tigi wi'a bismillahi Allah mi annike. Ɗum non woni o tigi salligoto, woni o tigi loototo longal. Haray o tigi anniyoto ndeno naata janga du'a naatugol ka hurgo on. Si o tigi yalti ka hurgo ton kadi o tigi janga du'a jangeteɗo ɗon on. Ɗum ko wi'ugol Allah ghufranaka ya rabbi, ma oti wi'a alhamdulillahi alladhi azhaba anni al-adha wa afani. Allah mi torikema yaafuye masina ɗum o tigi wi'a mi yetti Allahu on o ittuɗo e an o lorraynoɗo lan ɗum ko soɓe ɗen ade mi natude ton o hayfinɗo ɓandu an ɗum. O tigi non si janga
du'a jangeteɗo ɓaawa salligi on mo aroyten jangugol ka sunnaji salligiɗo inchallah. Haray farilla ɗimmo on ka salligi ko lootugol yeeso ngon Allah tigi daali faghsilu wujuhakum, o loota yeeso ngon o fuɗɗo ka tinde wara haa ka wokkude o loota iw e nduya nowru haa e nduya nowru. Farilla tammon ko lootugol juuɗe ɗen haa ka coɓɓuli juuɗe. Allah on daali wa aydiyakum ilal marafiq, looton juuɗe mon ɗen haa ka coɓɓuli juuɗe. Farilla nayaɓo on ko mowlugol hoore nden, fuɗɗora ka tinde mowla ara haa ka hoƴƴudu. Karmakoɓe goo wi'i si o tigi mowli feccere hoore nden yonay, woɓɓe wi'i si o tigi mowli nayaɓal hoore nden yonay. Haray ko woni aslu faamugol maɓɓe on ko o baaɗo mo Allah on daali wamsahu bi ru'usikum, o baaɗo sa'i goo himo ara hara ko faanda e makko ko huunde nden fuu, sa'i goo himo hara ko faanda e makko ko yoga e huunde nden. Jonnon baawon ɗo wamsahu bi ru'usikum, si tawi karamakoɓe go o wi'i wonde ko faanda ko hoore nden fuu no sella, ɓeyi fuɗɗora ka tinde ara haa ka hoƴƴudu. Woɓɓe goo wi wamsahu bi ru'usikum ko faanda ko yoga e hoore nden, o tigi yo mowlu feccere hoore nden ma yoga e hoore nden. Haray hino selli kadi kono fuu no fottani wonde mowlugol ngol ko farilla. Haray ɗum ɗo no andano laaɗo sallallahu alayhi wa sallam warri non. Farilla jawabo on ko lootugol koyɗe ɗen haa ka kolɓule. Allah on daali warjulakum ilal ka'abayn, looton koyɗe moɗon ɗen haa ka kolɓule. Haray ko lootugol ngol kadi woni ko tabiti, woni ko selli immorde no laaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Ɗum ɗon no ɓuri mowlugol ngol, sabu no laaɗo sallallahu alayhi wa sallam hiɗen andi ɓe maakino e hadis waylun lil aqabi minan nar, bone cettal lette wonani ɓen yimɓe salligoto, ɓen yimɓe accay ɓe faraji muɗum hara ɓe hewtinaali ɗon ndiyan ɗan ka salligi ka koyɗe. Ɗum tindini non wonde ko lootugol ngol woni ko farilla, siko mowlugol nun harayno on hadisi ɗon marama ana. Si iwi ɗon farilla jeegaɓo on, haray ko rewnindirgol tere ɗen ka lootugol. Adora ko Allah adori kon jokka haa hewta. O tigi fuɗɗora lootugol yeeso ngon ara ka juuɗe, ara ka mowlugol hoore jokkira non. Amma si oti fuɗɗike ka koyɗe, ari ka juuɗe, ari ka hoore, ari ka yeeso, haray salliki on boni, on say haray dagatako. Farilla jeeɗiɗaɓo on e juuɗe woɓɓe goo ko hawjingol yaccagol e golle ɗen, gollugol golle salligiɗen fuu e wa'utu gooto. Hara o tigi fuɗɗaki lootugol yeeso ngon haa gayna yaha golloya goɗɗum goo ara loota juuɗɗen, golloya goɗɗum goo ara loota hoore nden, ko woti jokkindir, sabu si wona ɗum salligi makko on bone. Hiɗen sen iwi ɗon en aray ka sunnaji salligi on. Salligi on kadi no mari sunnaji. Sunna faandaɗo ɗo on non ko sunna mo tawata ko liddu farilla on, ma ko hikkondirɗo e farilla on, ma ko wi'ete sunna kon ka winduɓe gandal fiqha, sabu sunna on no mari firoji ɗiɗi ma ma'anaji ɗiɗi. Winduɓe gandal usulul fiqhi, ma winduɓe gandal mustalahul hadis, ma winduɓe gandal hadise ɓen, si ɓeɗo wi ɗum ɗo ko sunna, haray ko ɓe faandi on sunna ɗon ko kala ko filla immorde nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam wonde ɓe maaki huunde kaari, maasina ɗum ɓe waɗi huunde kaari, maasina ɗum huunde kaari waɗaama yeeso maɓɓe ɓe fanki ɓe niwni. Ɗum ɗo ko sunna e winduɓe gandal hadis ɓen. Amma sunna faandaɗo ɗo on ka gandal fiqha, haray ko faanda ko lindu farilla on, bi ma'ana farilla on ko faanda ko kala golle ɗe Allahu on farli e hoore julɓe ɓen, maɗe nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam farli e hoore julɓe ɓen waɗɗini e dow maɓɓe. Si julɗo on golli on farilla ɗon o heɓay baraji buy, so o gorlaali on farilla ɗon Allah lettaymo. Amma sunna on ɗo haray ko woti gollu golle ɗe nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam golli hollugol ɗum ɗo ko ɓeyditorte ɗum ka diina. Si o tigi golli, o tigi heɓi baraji, si o tigi gollaali, o tigi lettirtaake sabu gollaali. Haray ko on faanda, on sunna ɗon faanda ɗo. Haray sunna arano on ko fuɗɗorgol inde Allah. Ɗum ɗo non wiɗen o tigi janngay inde Allah nden, ko adi naatugol ka hurgo si ko koye hurgo, o tigi
woni e salligade sina ɗum o tiwiya bismillahir rahmanir rahim o tigi fuɗɗo salligi on nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki kala golle moƴƴe ɗe fuɗɗoraka bismillahir rahmanir rahim haray hiɗe ara bonugol ma ɓe ronka heɓugol baraji tanɗinanoɗi e majje on sunna ɗimmo on ko lootugol newe ɗen laabi tati ko adi o tigi naadude e nder miran on si tentinin si tawi ko miran mo tawata ko udditiɗo o tigi sulbay hay si tawina ɗum non haray ko lootugol newe ɗen laabi tati ɗum ɗon ko sunna tammo on ko gosagol ngol nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maakino si tawno wona yo mi tampi mofte an ɗen mi yamirayno ɓe gosagol sanga kala salligi joni non gosagol ngol ko sunna nayaɓo on ko wuyɓagol ngol nulaaɗo maaki in tawadda'ata fa madmid si a salligi ke wuyɓo sunna jawaɓo on ko sorkinagol e ñittitagol ɓe maaki fa in sallallahu alaihi wasallam wa baligh fil istinshaqi illa an takuna sa'iman yottin sorkinagol ngol sona hara alaatiɗa hoori kon sorkinagol ko naɓugol naadugol ndiyan ɗan ka nder kine ñittitagol ngol ko yaltingol ɗan sunna jeegaɓon ko lootugol tati on oti loota laabi ɗiɗi on e tati on nokkeli ka lootete laabi tati on sunna jeeɗaɓo on ko yiggugol hakkunde kolli ɗin moƴƴa yigga waare nden moƴƴa si tawi o tigi ko marɗo waare sunna jeetataɓo on ko ñaaminagol fuɗɗorgol golle ɗen golla adora jungo ñaamo ngon hikka nano ngon ma adora sengo ñaamo ngon hikka nano ngon nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki e hadis idha tawadda'tum fabda'u bimayaminikum ɓe maaki si tawi hiɗon salligade haray fuɗɗore ñaame moɗon ɗen sunna jeenayaɓo on ko nde o salligiɗo ɗo o wi'ata ɓaawo gaynugol makko salligi on o wi ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin o tigi seedo seedeji ɗin ɗiɗi seedi to wonde nulaaɗo ko jeyaɗo allahu on nulaaɗo makko o wi allah mi torike ma jeyan waɗan jeyaɓe e tuubuɓe ɓen mi torike ma waɗan jeyaɓe e laɓɓintintoɓe ɓen haray no tabiti wonde no selli ken si goɗɗo salligike ha o gayni o wi'i o du'ike o du'a ɗo o udditante dambuɗe aljanna ɗen jeetati o wi'e yo o naatir kala dambugal gal o faala sen gayni yewtugol fi sunnaji salligiɗin en yewtay fi ko bonnata salligi on no jeeya ko bonnata salligi on kon kala ko yaltiri e laawi ɗin ɗiɗi wowtaaɗi ɗin ɗiɗi hakkunde coope e maniyu e madiyu e wadiyu e soɓe e ko nan e hendu kala ɗum ɗo fuu hino bonna salligi no bonna salligi kadi ɗoyngol ɗoyngol noon bonnaygol salligi ngol karama koɓɓe no mari pehe buy e muɗum woɓɓe wi'i kala noone ɗoyngol ngol juulowo ɗaani e muɗum e nder haraymo e nder julde nde ngol ɗon bonnata salligi on so ɗaanimo darima himo ruƴƴima himo sujji ɗum ɗon bonnata salligi makko on woɓɓe wi'i ɗoyngol bonnaygol salligi ngol ko ɓoyngol tekkungol teddungol haysi ngol raɓɓiɗi koni ngol ɗoyngol tekkungol teddungol ko ɗoyngol ngol tawata ɗaaniɗo on o so'ata o andata fus koni e wadde takko makko ɗon ɓe wi'i ɗoyngol